Kongo impamvu itumye mungukanase kuba mu buhungiro n'ikihunzi kuko n'izina rigahitse cyane kubera ko uhungutse ndahungutse kuza kubaka igihugu no kubaka umuryango aha muri Kongo kandi ahantu ukoresha ivangura ry'amoko usanga ngaba n'abarundi ngaba n'abanyarwanda ngaba n'abaki aho ugasanga rero ayo moko y'i Kongo ntabwo atwumva Ryohewe kuba nsubiye mu gihugu cy'iwacu kubera nyine mbonye bishika nsubije umuryango mu gihugu cy'iwacu kubera umutekano muke byanagiriye mu gihugu cyo muri Kongo. Byagenze gute? Hari umutekano muke nyine ku bamama baradukorera bya biyori ntitujya mu ishyamba ciye nimbira kuba nosubira mu gihugu. ndifuza ko bangurira iparasera ubundi ndifuza ko banyubakira inzu muri iyo parasera hama nkibera aho ngaho nyine.